bintu nge ntabwo nabyemera nukuri ko manjye ntabwo nabyemera ya mu directeur yanshavuje mu buryo ndumva kutamukubita se nari kumukubita nuko wamfashe ukuboko ngo man nge ibintu ukazinduka saa 2 saa 3 uyariya wazindutse amaka bakakubwira ngo nta nakazi kandi tuvuye ku mugoroba man nge na diplome ngenda nayitaye ariko man nge mfite akazi sibyo reka tugende dushinga urusengero hari nyine baraduheza ikibanza dushinga mu rusengero turonde ubundi dushaka ba Kristo Kristo byakwanga byakwemera yaba muto yaba mugufi araza kuza zo kwisanga turi babiri tu oya man ahubwo ninda kutubera pastor wowe ni wowe pasteur nubwo bwana wowe ni wowe pasteur wowe se nuko bugufi ni nurwo rukaroja ngo aba pasteur wowe ako kantu rero siko ako kantu utangiye kuzana ndi kuvuga ukuri wowe ahubwo man tuje kurondera pasteur rero tuzoca twugura urusengero ryari ejo mu gatondo ejo nibyo man ahubwo mu pasteur tuzo kumweza ku mafaranga yo ku maturo ubundi kujya tubona ari tumwishura nibyo man we nore diplome yanjye nzanira niyo yanzi tugende ba akaja masi sawa man nuko kisize mu korogo ariko ni sawa nakasuma gasa n'imborizo urana kataraye mu nzoga oya aka nakasuma ako kakamba bwana sawa boss sawa kafilma rero punguza maneno kwa Nukuye mu ndoto ndiko ndaruta ngo ndiko banza umbirize gato umuja mu banza ari n'umusazi nuko ndaruta ngo ndi muri TikTok live show abanyamagambo basi umuntu akubwira banza umbirize ivyo dushaka naringeze umukobwa yegereye I love you gasore iki cyo ni igisambanyo wala Apostle, we have this. ini ndoto y'ibisatsi ariko yungara abapasi y'ibisatsi birahari abanyamagambo tukubwire ikintu kituzanye inge tukubwire ivyo dushaka ibiki umva nyine nta maguru atuzanye ariko nyine ikintu kituzanye hano nta maguru sibyo dushaka kugwa kadiri nyine ko kuba pasteur Shiramono ngakwipara turavuga mukebuke dushaka kugwa kadiri uzobe pasteur mu rushengero turi kuguruza nzobe ndi uzo uri pasteur waki Jesus is Lord. quittez-vous là-bas dans ma sœur Jesus. umuntu yagwa n'akantu rero buriya wewe nuko utabizi akantu gute munyine ni note murazi ngo akadiri pasteur ubwo ngo mubeshye miziye mugurisha ngo akadiri Allah kiyato ko pasteur avyigira ukanunusura neza ukaja muri ariko boss none nk'ubu nitwogwa amaruka ukatubera pasteur amwe mu miliyoni ngira miliyoni frabu ndapfuye miliyoni se misensa niyo dufite man uyu mujama miliyoni sagiye ku urutagara rwanyu bitwande turapanga n'izina nyine bitwa abasumira inda Chris welcoming church baya breve gute weka welcoming church nyine ariko n'urusengero man n'urusengero tubwire man tanda bafatira no kubafatisha tama idiri yo mu pasteur jewe Bibiliya sinzi ningene inyuma handitse nta nakimwe genzi Yesu gusa uyu muntu waraza kuduta man dufashe basi uzo turagwa ko mu mahera tuza kuronka amashikano turagabura mbwira muzoma ngahe mbwira tuzogwa tuwasa yonyine yama ingaje tuwasa jewe turajari basha umugabo ngati ngamarika tushasi sabi ngapa situza tu washaka tugwanga filima remo shaka tugwanga mwafite umuliyoni bazige fresh miliyoni wose ugiye kubaka urusengero se ni parcelle wo mukiri ok quittez-vous là-bas basi ntusha murangangaje urazi muje kubesha abantu niyamiritsa abantu ngire ko gafyare ya 5 nawe nyine basi turagweza akamiri sensa basi turacari bashasha apana uzamugira ibintu bitagira umutwe n'amaguru babigira inda basi come on out mbwira hanga milisensa milisensa kwa turongeraho senkani basi milisensa 50 milisensa 50 frambu 50 milisensa 50 milisensa 50 fra ni fra burunde genda myagura ibijumba umuteke tumushobora ala njye ntabwo tumushobora genda myagura ibijumba umuteke jora milisensa 50 hakuka tugende umviriza ndakwata kubunyene jewe turabona twakajyanye manje mu mujane kongo haleluya umviriza none umva man ubwo gutera papa ne me touche pas car tu fais de ma soeur hamamu umuntu akubwiza ukuri ariko umva
we nari nakubwiye umuntu tugiye Ngira rero tugende buke pore kwa c'est doucement la sauce. Sawa? Ngira rero, hein? Weme kwa pasteur. Okay, mwambie muzomanga. Ni 1550. 50 francs. 1550. Umbirize rero. Dukurane nk'abantu babagabo. Nimukwize aya. Akose man, iki kijama kirashi. Aya nanga. Oya kwitaya. Nanga. Aya. 1150 francs. Okay, twongeyeho 50 basi 1600. Aho ni fresh. Umva rero, Umbirize rero, je nshaka tugende ku bintu biri nyine amperogiquement. Sawa? Okay. Aho nahejeje. Ni sangapi? funga umudama mbanze mvuge. Ngo nizere kutaza kongera kumvugiramo. Ani sangapi? Umva ingene ibintu bimeze. 18. Size. Kari busubuye. Mwe mwazindukira ku rusengero. Wambaye neza. Cyo kumbwira ngo amagambo biziseka amagambo iri kwakumbiriza. Sinshaka kumva ikintu kimwe. Ngira sangapi? Size top akusikina rembi vuga una kuri. Size simba nanyoye cyayi. Oya bizoba birimwe muri ayo mahera tuzoba twagwaye. Size. 6 top uzoze. Size. Quelque chose ira bien parce que Sawa, c'est bon. C'est bonbon. OK, Size. Ikindi kandi ugomba kuza wambaye costume. Udafite costume. kandi nta mahera yishikanwa uzokorako. Costume yanjye irimo ibihere costume. Mama nishaka ibirimo ibiheri byawe nabyo bitwa bitumye mu rusengero. Ni karibu. Ibiheri byawe nabyo bizaze gusenga. None ibiheri byawe byo ntibikeneye gakiza. Umva kwanza ikindi. Nzobigerageza ndabitekinike neza. Umva. Nawe kandi ugomba kuza wambaye costume kuko uza muri protocol. Kandi amategeko ni menshi we. Ikindi. Wowe ntabwo utegezwa gukora no kugiseke cy'amashikanwa. Ajya n'amashikanwa. Amashikanwa. Umvuze ngo uzwa gukora ku giseke cy'amashikanwa. hamanze hembwike muko wasazi. Jamasigisaje. None ugira ngo amashikanwa yo niyo uzihemba. Ko tuzaguhemba. Nakubona nzonzobiri yacu mvuga ngo Yakobo yuri umutuku umusozi Siyoni biki Nakubwiye ko twazanye umusuma. Twazanye umusuma ngaje uyo bapasta. Umusuma ndakope kikofi cy'amarangisha. Ndagutera Ara ndagutera pera umunyene. Wewe umva se man. Aho usana amavuta ya mobile. Ubu turi guteba. Urako bumaze kwira. Amaze kwa nijoro. None Ejo mu gatondo. Ikindi rero nutaza ngiyewe. Shauri yako kazi yako. Kareke. Nico gisigaye. Toka. Aje karitazi. Wene mpamvu uri mugufi nk'igitumbura. Urabona akadiri kari buze kurya. Gategerezwa gucamo. Kareka nikabura no kurya. Je ndavyizera umupastori uno munsi aza kubasenga. Harya kakajama katubwiye ko kitwa nde? Jo no kumva. Nibagisha mbe ni gasore babala. Toka tawongeraho Revera Pasteur wagicucu. Yamuza aza kubakiza bose. Umva je naribagirwa, sibyo? Ndabizi ko umugore wawe ntacuruza. Aracuruza itomate aba Nazi birekera aho ngaho. Wewe fata telefone vuba umukompoze naze gusenga. Araza nawe tutomuta. Muhamagare ayo maturo nge sinshaka koza kuncika. Basi ndakwemeze Muhamagare yuko aza kuza. Kare kugomba kumuhamagara. Telefone yari yazinye ngenda kwereka. Muhamagare nibyo biceri ni yashiramo ibiceri bikorota bibiri bya desa yabaraye. Vuba. Allo? Chérie. Yo. Écoute. Tu sais ici à la ngaha ukase. Kiri kusengero Revera Pasteur. Revera Pasteur. Oya si wewe ni iki gihungu we. Urumva ukase amaja hajya nyene. Kwanza banzuze. Umva ni kwa Revera Pasteur misigaro aho ngaho nyene. Kandi usuzanye n'amaturo. Umva uzani jana amahera irrationable. Urumva? Ijana nge ntabwo ndibuze kwemera. Ijana ryonyine reka reka. No mugore wa. Nuwawe yego ariko ugomba kuzana amafaranga. Wewe uze unyaruke. Unyaruke. Sawa. Oh mon cœur. Reka dutaza akazi mane kinduri. Urabona abantu bari abakristo bagiye gutangura bazi. Sibyo? Bari abantu bose ari kumanuka. Bose batangura urugamba. Nage n'umuducika. Arakizwa ibimuga byose. Ego abanywitabi bose arakira ururutwe gwa. Pardon. Okay, sawa twagiye tujye kuzana bari abantu. Okay. Hariyo. Sundi mwe mugiye. Je ngiye gukurikiranwa na kwishuri.
reka ahubwo urajya ku ishuri utaraza no gusenga umviriza umwana bamutuye umuvyeyi ngiye kumvugira tujye gusenga umuvyeyi n'Imana n'umuvyeyi umva ingusenge n'ubundi Imana ikunda abasenga nibyo umva tugendwe no twiyure Imana ikunda abasazi ni mwebwe mwagapfamo sawa tujye gusenga rero imbere ko tawuri sengero y'Imana reka mazina betugize neza na neza protokole sengero ryacu amambaza mu bisi yose ngo hamarika tumagare protokole kamuso haleluya haleluya sengero y'Imana turaba Kristo turanasenga we shetani kigira abantu natinga n'urusengero. Okay. Kakira protokole. Protokole akurikira. Tuzuni protokole. Zakayo. Haleluya. Protokole Zakayo. Hama rero shengero ry'Imana burya ugenda ugasoma muri Bibiliya barakubwira ati abanyabyaha niyo zo kugira babura hano hose. Haleluya. Kandi umunyabyaha wasanga n'ungamwe mu shengero. Haleluya. Ni wa mwanya w'amashikanwa rero tagishikanwa kugira ngo Imana ikwezagire neza cyane. Haleluya. Kanye byo gutangisha amashikanwa kakanya. Nzobwire n'ijambo ry'Imana none baratura gute utababwira ijambo ry'Imana. Okay. Haleluya. Biragaragara neza yuko ibintu Haleluya. Reka tagishikanwa kama tubaza ijambo ry'Imana. Rumwe ni 10 n'icyo utanze. None nasanze ryamye nyane. Yo uryamye ariko urakora igisambo. Nta n'umugisha Imana igwawe. ariko ibyo binini mwumva ubuye no kuba musi atembera tangasha shiramo iyo mitungo yo gusengera wowe amahera fisi gute se namahera fisi umugore wa protokole wowe ariko kandi atanga intashikana na zanyu umva weza kandi umugore wa yanze gutanga amaturo abyanga gute natangesha uraza amahera ya dandaje no kusitomati she base gutanga ariko wewe ndayamutangi va hejuru we nani nuko rero uno mwanya wo gutazira Imana dutamba dutarika Dawudi aratamba Imana
afise Dawudi aratamba abana amajana 5 yonyene bakozi Imana haleluya Amen. mwatanze 1500 d'après Bayagavu. Asiri gutundo abakristo bazima mwe mutanga 1500 nyene. Oya pasi bino hago ngomba kubyemera. Dawudi aratamba amana Dawudi aratamba